ягон شوی خورده بتونیم که این وقت داریم تموم الله اکبر دویدم بقینا برکت در اینجا سرکن ما کم که خود جزاکل و خیرکل و ربن و تنفیدن و حسن و فی الاخرت حسن تقین و زوبرون بی رحمت که او رحمت که الله. салом алайкум мардуми деҳаи баҳористон, бародарое ки сам гузоштанд дар деҳаи баҳористон, ҳаматонда раҳмат. бародарое ки хо ҷисмонӣ хайр карданд, хо самгузор буданд, ҳаматонда раҳмат. якҷаҳон ташаккур. сеҳату сарбаланд бошед. деҳаи баҳористон бо чунин ҷавонмардон мефахрад. дар гурӯҳи ватсапи деҳаи баҳористон қариб ки 1000 нафар вуҷуд дорад. аз байни онҳо тамоми бародарон самгузор буданд. дар давоми як моҳ қариб ки бо маблағи 2 миллион сомон ҷамъ карданд. вақт худи ҳозир бошад ҳар рӯз бо маблағи 2000 сомон, 1500 сомон, 500 сомон то 4-5 сомон ҳар рӯз ҷамъоварӣ карда истоданд. нуралӣ нигоҳ как заришқа амир шо хайна нигоҳ кирим ба чойна йигита би сафара бина сеткора бор кадеса барои таи чано латагразе аллоҳ баракат чон то амин 1990 дар ҳамаи ҷо фаъоланда охи амин 1990 ягора намебиним ягон туша ина раис комила бикате ака аброрина қандашуна абзана иншалло ки мо дар муддати кӯтоҳ деҳаи баҳористонро ба монанди як шаҳри зебо мегардонем. дастгирии шумо пешравии деҳаи баҳористон. тамоми бародарҳое ки дар группаи ватсапии мо қарор доштанд, ҳамаашон самҳои арзанда гузоштанд. як тона сименти дига 20 қопча айноми поколенияи 1987 ҳамсинфҳои хидм як тона симент хайр кардан поколенияи 1987 дар ҳақшон дуогӯ бошед. ройгон и айсуми хайравӣ ҷамъшидагӣ нестай бачо ира хайр кардан ки як тона айноми 1987 хайр шидагиай 2 қопча айноми акай наврӯз давлатмуродов, як қопча айноми назаров шоҳрух, як қопча айноми акай илҳом исмоилов поколения 85 24 қопча симин обши ҳозир овардем ина сиёра нали чи сум дагӣ харидем. буданд инсонҳое ки бо маблағҳои хеле калон саҳм гузоштанд. аз ҳамаи шумо миннатдорам. бародарое ки 1 сум хайр кардем, бародарое ки 1 дирам хайр кардем, аз ҳамаатон миннатдор. аллоҳи меҳрибон тамоми хайротонро қабул бигардонад, даҳчанд бар бигардонад. самгузорон барои деҳаи баҳористон ҳатто аз ноҳияҳои дурдасти тоҷикистон буданд. аз шаҳри душанбе буданд, аз ноҳияи балҷивон, аз ноҳияи ховалинг, восей, московский, аз тамоми ҷо хайр карданд. ина бачаҳо 10 қопча сементи дига айноми акаи хуршед маҳмадалиев барои кори хайр латогрезина иншоаллоҳ ки ай саҳар ина 3-4 тон ҷамъ шид. аз ҳамаи шумо миннатдорем. ҷаҳони сипос. ина кори трансформаторо аз вилояти суғд, аз шаҳри ҳисор, аз шаҳри нав, аз регар, ҳаматонда раҳмат. саломат бошем бародаро. мардуми сарбаланди деҳаи баҳористон аз фурсати муносиб истифода бурда барои деҳаашон 4 ё 5 трансформатори нав харидорӣ карданд. як миқдор симчӯбҳои замонавӣ, столбаҳо оварда насб карданд ва офтобакҳо дар он насб карданд, ки деҳаро шаб рӯшноӣ медиҳад. рӯзона аз офтоб энергия гирифта шабона деҳаро равшанӣ медиҳад. алло баракат чон кане ки ячи битона мешура нигоҳ кун. боз латокҳо ду тарафи раҳ рехта истоданд. бародаро, иншалло ба қариби асфалт ҳам рехта мешавад. ҳаматон дуогӯ бошед. ин ободониҳо на танҳо дар деҳаи баҳористон, балки дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон, дар тамоми шаҳрҳо ва ноҳияҳо бо суръати баланд пеш рафта истодааст. мо ҷавонон якҷоя шуда бо сари баланд деҳамонро обод месозем. аз як гирёбон сар бароварда тамоми деҳаро асфалту мунфарш мегардонем. латокҳои замонавӣ, симчӯбҳои замонавӣ, чароғакҳои замонавӣ
اینا با سری برادرها بلند این کار ما انجام میرسانیم. سنگ پرتوی را بینا و رئیس جماعت اومده سنگ پرتو کسیم نکای تقای نظر این اکای محمد الله قسیم نبرو راست کده و همین راست کده که یهمون گاب نشد بگه همارا راست کده نه بگیرد صدو ده اکای محمد الله را بلوش کدی الله برکت شما деҳаи Баҳористон яке аз деҳаҳои пешқаддами ноҳияи Фархор ба ҳисоб меравад. номи пештарааш Собиқ Ленин. салом алейкум мардуми деҳаи Ленин хайрхоҳ. Ина бародарои 1986 поколени 20 қопча цемент ройгон падарка кадан. Поколени 1986. Ija чил тая? Чил қопча як бора оварда ина. Поколени 1986. Набиев Салоҳиддин, Муҳаммаднаби Қосимов, Раиси Комил, Самиев Наврӯз, Самиев Сафияллоҳ, Набиев Аминҷон, Ҳакимов Фарҳод. Бо кияй? Бисёре на? Талбаков Аминҷон, Эшони Ҳабибуллоҳ, Иззатуллоҳ. Аллоҳ баракатом та 1986 чил қопча падарка кадан барои кори хайр, барои латогрезӣ. деҳаи Баҳористон бо чунин ҷавонмардон мефахрад. дар ин ҷо админҳои гурӯҳи деҳаи Баҳористон бисёр хизматҳои арзанда карданд. Қосимов Муҳаммаднабӣ, Султонов Некрӯзҷон, Муҳаммадмуҳсини Ғолибҷон, Раҳмонзода Аминҷон, Абдураҳимов Тағайназар, Нуриддин Раҳмонов, Нуриддин Шодов, Самадов Сафаралӣ, Парвиз Толибов, Беҳрӯз Толибов, Фирӯз Толибов, Боймурод Саидмуродов, Фаридун Раҳмонқулов, Мирзоев Сафархон, Аминҷон Султонов, Иброҳим Ғафуров, Алиҷон Расулов, Комилҷон Нурализода, Фатҳиддин Рабиев. Ина ҷура сари кор даем. Дим зафо чай боло жехта рафтисам бачо. Фанда шунабзана. Ячине ки хизмат кесан, ғаромат кесан. Ҳама каса. Табаров Сайфиддин, ҷавони муваффақ. боз якчанд бародарҳои дига буданд ки бениҳоят самҳои хуб гузоштанд. Ҳаматонда раҳмат бародарҳо, як ҷавон ташаккур. Бародаро дуо кирен имрӯз абед хайр кадан. И ош айхонаи раҳматии акай Мусофир Набиев. И гӯшбирён аз хонаи раҳматии Шоймардонов Аскар. И ош айхонаи акай Абдусуд Ҳалимов. дар ҳақшон дуогӯ бошед. имрӯз ина хайр кадан абед барои устоо. ҳама каса сарҷамона дуо мекунем дар ҳақшон. Худо хайротона қабул кунад. ина боя лаган ошидга айним акай Маъли Маҳки Меҳриддин. нигоҳ кун. бигир ношот кун оша бинам. ина хайр кадан боя лаган ошидга. ина сози хуби кинҷи. ина бачаш овардан устода оша. салом алейкум бародарои хайрхоҳ. як бори дига як бародар ҳамиҷа 10 қопча хайр кадан. 6 қопчаша як бародари хайрхоҳ ҳай. дар ҳаққи модараш дуогӯ бошед. модараш аз дунё гузаштагиҳай худованд модараша ҷоша ҷаннат кунад. падараш дар қайди ҳаёт астай. худованд падараш умри дароз тани сиҳата. 4 қопчаи дигаш айноми Судайс. и 10 қопча айноми поколени 92 бародари хайрхоҳ. Судайс худованд хайрото ба даргоҳаш қабул кунад. аллоҳ баракат та. 10 қопча 6 қопчаш ай бародари хайрхоҳ ҳай. номашо намегирем. 4 қопчаш аз номи Судайс. аллоҳ баракат та Судайс. я пакет севи дига хайр кардааст акай Фирӯзҷонов. ина акай Фирӯз я пакет сев овар хайр кард. ина бародаро айҳо тараф ина рехта рехта буд кадан омадан. ина дар номи худовон барам бачо ҳама дастгирӣ кесан. ина павароти ҷарам буд кадем рафт то зи раҳра рост шидама. бародаро хизмат кесан. аллоҳ баракатшон та. аллоҳ қувватшон бита. ина беҳтарина
100% یگم فهمودی نداره از اراده این اکای فیض الله بچه بابای حبیب اومده اینجا دستگیری کیسه برادرها را این اینجا سنگ شغل چی دیده کاره میگه من دستگیری میکنم اینا برادرها اینجا همه کسا دستگیری کیسه خش به حالش کی یا چند درصد که فیضلو 51 ساله برادر اومده دستگیری کیسه جدان جوانو بیان در بر این برادرمون راست بسن دستگیری کنن شما دیگه فیضلو اینا برادرات در هفته 1985 تولد دوگو باشن 10 خوبچه سمنت دیگه آوردن خیر کردن 10 خوبچه سمنت اینومی 1985 الله برکت بده امروز روی خطی هانسی فورس بردن با مبلغ 12222 تومان 20 درم الله برکتشون تا خداوند در جون مولشون برکت با 10 خوبچه سمنت دیگه اینا پدرکه کردن 1985 دستگیری را فراموش نکنین برادرو ای بارکالو سلامت باشین زنده باشین انشالله که کار با کار داره یه آدم مثال گپ یه آدم کار میکنه در مثال در مکتب کریش بزنه درست که پولش هم میگیره چی قدر برکت چی قدر ثواب داره یه آدم کریش بزنه در یک خونه آدم هر دی کریش یک کریشه لیکن فرقیتش چیه جای جمعیتی ایو چیه فرخنده شما فخر کنید که جوانمردان وطن یعنی در جای کار میکنه که سال چی میکنه خدمت میکنه هم خلاص با هم خاطر یک فخره که شما را خدا انتخاب کرده تو اینکه برای آبادی وطن چی بگیم سرمایه‌گذار باشین احسن رحمت به پدر مادرتون یگون گپ گفتنی هستی برادر نسبت یمی جوانمردان دهه بارستان یگون پیام داری نسبت جوانمردان دهه بارستان گفتنیم که رحمت خیلی با میاد با همش میکنم که با کلان مایداش که همه کسا سرجم خستن و بودی ده را خوش برسن ان شاء الله سلامت باشین زنده باشین سلام خداوند خیرات قبول کنه دادر عزیزم 30 تومان خیر که برای برادراشون خداوند خیرات قبول کنه دادر جان بچه که دلیر خداوند خیرات قبول کنه باغ جنت که دست نصیب کنه پدر مادر دست خاندان شما کنه دادر عزیزم از بالای آفتهای زمین آسمان نگاه دادر عزیز 30 تومان خیر که خداوند 1000 برگردانند در جان و در مالتون برکت نصیب بگردانند و در خاندان پر برکتی و تینجی و خرسندی نصیب بگردانند زنده باشی صادق وفا دهه بهارستان نمازجو یکی از دهه‌های با نفوذترین در ناحیه فرخار باستانی جایگیر بوده نام این دهه در کتاب سرخ با نام نمازجو یادآور شده است دهه بهارستان از اول بنیادش تا امروز در میان زیاده 70 دهه ناحیه فرخار مقام و منزلت خاص داشته از ازل مردم شرفمند این دیار تاریخی برای تربیت جوانمردی اصل وطن کوشش‌ها کردند برای برقرار نمودن حکومت کانستیتوسیونی سال 1990 جوانمردان دهه بهارستان نمازجو در میان قهرمانان کشور عزیز چون قهرمان وطن راست ایستاده حتی جان خویش را برای این کشور بیشتی سپاریدند مردم سربلند دهه بهارستان نمازجو از اول زندگی در این مکان صدها کادرهای جوان و باسواد و کاردان را تربیت نموده در ساحه‌های گوناگون به وطن و این ملت هدیه دادند مردم این سرزمین مقدس بهارستان از آن میفخرند که جوانمردان این میهن تا سطح جمهوری در مقام‌های از وزیری تا با دیگر منصب‌های گوناگون کار و فعالیت کردند اولین گنرال تاجیک نصرت الله عبدالحقов در وظیفه وزیر کارهای داخلی کار و فعالیت کرده است این که قهرمان دهه بهارستان باشد نعتالله نظرov 2 مرتبه وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه رئیس حزب ناحیه و 1 مرتبه رئیس دستگاه مرکز استراتژی نزد پرزیدنت فعالیت نموده است مثل این شهروندان که قهرمان اصلی این دهه بودند برای صلح عزیزمان جان فدایی کردند سلطان حضرت‌کل حلیمov عبدالجلیل نظرov امیرخان این شهروندان این دیار بهارستانند که برای این وطن این ملت جان به خاک سپردند برادران و همدهگان عزتمند برای نام نیک و خاطرات این مردان شرفمند دهه را با تمام کوشش‌ها و قدرت بسیار باید آباد نماییم اینا برادرها بیتون اختایی روی کب کبوت های نگاه کبوتی بیتونه اونقدر سرس میکشیده که و خدا گپ شو ندارم استال بیکوی زدگی فینش دومین بچه ها باز نمیزه خوچه مشوره پالی 80 متره کروچید تمام مشه شالا با هم ریختم
ҳозир я захо дига мешура тамом дига ина столбик ина бародаро бибинин кор рафтесай як ҳафтао дар ҳаққи бародарое ки хайр кардесанд дастгирӣ кардесанд хизмат кардесанд нон додесанд ов додесанд дар ҳамин сари кор аллоҳ баракат шомута ҳама каса дар ҳаққшон дуогӯ бошед беҳтарина сементшам аҷоиб рехтесанд сементиш серьёзнаи бад рафтесанд хеле гуфтаи чизо кам назесанд зиёдӣ зесанд кам не ина кабутии сементаи бинед